Verse 19 tusome kwa mwamba na lamba na Biblia ni maovewa. Leo ni kuhata. Kwa mwamba verse 19 na kuondo wa muti aeni na aviti ingi ende mwe andoma kinde vamwe na dheu na andoma numba yao 20 no musoma pasa ni musoma kweli. Aya verse 20 tusome twe mwamba nundu ni mwakitwe iulu wa mbililio na uo ni atumwa na adhani Kristo Yesu mwene ni wethila ithia ideneza chao 21 na ndini wake kila wako uithalanwa nesa ni wiana ukethiwa ikalu ndene wao. Verse 22 na ndini wake ni mwakitwe vamwe mwithiwe wikalo wa Ngai ndini wa chao. Nimutangasia ikalu ya Ngai ti nomba ino oyonzeo ikalu ya Ngai ni wumbano wa etikeli ola wathi toinata ukaututhi tomotaye Ngai waito nombani yake vai vange vambe taombano wa ndomake balave mwezoni mwakone kanani wumbano ni wandu make kwanda vie balave utanu balave muwo balave oseo ni mwakone kanani wumbano ni wandu make umondini ningu mutangazia undu muisi amwe matalili kana kuswania kana ikaluni ya Ngai ya kutoa mboya siako ikaluni ya Ngai ya kutoa utisio wa maitha maku ikaluni ya Ngai ya kutoa kumangwa kulama kumanga palawe lotwa kivuthia kilama ubudhasia palawe lotwa mathina ikaluni ya Ngai kote umbano wa etikili asifiwe ni Yesu Kristo. Praise the Lord. Vau wala Yesu niwe ebia la kikotoni vau wala miambililio ni adhani na maniwa ma Yesu Kristo vau wala idyo letwa kito tutweke numba iletwa beba modhi nipo ukatwa na we lotwa balua wako na Yeova isunge kwa sisi ya mtu wako. Look at your neighbor. Nisi niweke Sunday best. Amwe mekie ngobia muno aka. Nimekie ngobia na mawivu. Ome ni menzete na mania ome menza nondo imbweni singiva. Nani mosa ni wa kanda yako baka kuma ba. Huo naona enzete manani chao. Nimbwe ninye ba mushamba nitiele na imbwe si yakwa. Sisi ya mtu wako. Look at your neighbor. Na we mweawe vamwe nakwa twemavia mekwaka ekalo ya Ngai. Praise the Lord. Ekalo nilu olo kaite bata wake thina wake Yeova kamwiwa tukitumi ngumwesoba nani mwesoba tunaitumi sionde kosovia mwamba wa ikanisa dhito ta AIC Mukalala nani mutangasi yake nundu ni mwisi kati waitube na Elicha kunduka kwengo ni mwelicha lakini manda livia with you mwakite ngumba ya Ngai na ni mwako mana eli kana atatu twa monungu nisio makubo twa mawo makubo nina muthangasia mwikale kukauthaithine na utulusu wa kuzelewa bazuka ando shift yandwa watu mabazuka shift ingi shindwa katika jina la Yesu Kristo na nonyo mutinda musembete kukonde muimanda mundu wa kumubothea and yet ikaluya Ngai na etikilimaki. Praise the Lord. Nina mwesuva katika jina la Yesu dukapete kukakulea kukakibodha
tayuko za kukubunge dhanga sia we mweme una siana senu ukaiki boyo ondo ni bobe na umba no Īkalunī ngai na beba mudhu epo katikati wenu. And let me tell you, bolai bio na umbula mapata maku ete balua waku andoni asu na muibo dhania maliko manga imasia where 2 or 3 are gathered in my name. Mkifunga hata Mungu amefunga. Ndiye Mungu kwake. Īkalunī ngai Indi nyendene zeni ni Īkalunī ngai indi pa ni mena me Īkalunī ngai kwa no kwa mako ni manekanda elijani mena ala me Īkalunī ngai mebo indi wewe Īkalunī ngai wewe bia Īkalunī ngai kwa kila none kana webo hebu nipungie mkono wako itambue na kaku uangoni nuno kuone katina wa mshene yako umanike umonde indi webo indi tuweke mikono chini katika jina la Yesu Kristo tuweka levia mwako ni weba osu. Praise the Lord. Nundo ni mwambani witu beba mdheu weka hata we ni mukengeka ela mukwe wa beba mdheu kanisa ni dhena wako ni muna mundo ni muna no bungo asuni yawe na imwe ni ngungasi ya wabutani ni wa imwe ni usubia mwambaba ni wa nanga mwambaba mwiya iba kana labda ni wako manana mila ingi banudu ba mebo aiwa semba kuya kwasa na mamba wanga ino icho kitumi mesa ya mwiya ithi bata muno. Praise the Lord. Mesa ya mwiya ithi bo kutulilikanya twe mwiwiba. Praise the Lord. Ambia mwenzako sisi ni mwili moja. So ambia sisi ni mwili moja. Na niwezi kikombe chake kibo kutulilikanya kanani twaekewe na isi tu ni jinsi gani ekeni mutelemie banini. Ambia mwenzako mutastuka leo. Ambia mwenzako utastuka. Ndio mwenu uzituka. Niwezi aibelanya kilungu cha 10 maandiko mange Mathayo verse 12 ati indiwe Yesu athemba ndembo oimwe kuondu wanai ithukisie athemba ndembo yiba osiana indi athemba ndembo siana osiana maandiko mange imasia athemba ndembo yiba imwe kuondu wanai kubika indi tene na tene na Yesu ndaka kwa ingi kuondu wanai kio kimini ati fala mesi theology kimini kana nai siako na siakwa sionde ila waika ila yuto na kwika na la sionde ukeka imwe tene na tene nisiekewe undusu wanyawia nundu umewone kata ubingu ya ndumiana meke na inundu ni maekewe lakini tigo ediwani siya ekewe tene na tene nitoki ulilikanyowa kikombe ki siya ekewe ndwele kuiwa vina wakumbula ndwele kuiwa vina kina wimweke wanakina noki liyako wiwa vina iki kuitia wekeo Yesu ndaka umaituni oko kukuya na ingi zilisamewa once and for all kundwele kuiwa vina wa kuitia pole ona wakumbula aiwiwa Anthony atawe no umesamehewa. Ambia mwenzako umesamehewa. Sumwambia umesamehewa. Praise the Lord. Umesamehewa na bamwena u ndwele kuiwa vina wao kuthikwa munduka mwewe numbika nai mundu au mbula na already ni mweke tuende nikenda mumo huu wa wekio ndaka utumie nae welo mwanika please ainombeka nae mundu ni mwao 3 4 5 6 nake nundu weni waekeo ndani ubitizia nae alasia please ndeke na kwekeania kwele kwelu wakwila isi pio indi ni andu amwe kati witu enda utumia mumo unai ukeka nae na ungendu. Ambia mwenzako wewe ndumwe ona kutweka ni waekewe ambao mwe amuka
Thank you. Ni wamuka. Ambao mwe amuka. Maliko mangu ndumwe onakutwika. Ni waikewe. Tiku Asia. Weekend na ya ngulu. Whether waikewe kumbula kwela isi. Na kuwekea kwichao once and for all.